mu makuru yizewe gusa bidahagije ashingiye ku basesenguzi perezida bari mu kaga ko kuba bakurikira perezida Nicolas Maduro bagashyirwa hasi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngufu, harimo na perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda inaha muri Afurika. Uti gute? Binyuze mu zihe nzira? U Rwanda rushinjwa gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara bahanganyemo n'ingabo za leta ndetse n'abafatanyabikorwa bazo, guhera kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwayo kugeza ku miryango mpuzamahanga. Isibye kuvuga ko u Rwanda rufashe uwo mutwe, banahamya neza ko rwose ahubwo M23 ari igisirikare cy'u Rwanda kirwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ishusho y'umutwe w'inyeshyamba. Ni byinshi bagenderaho bashinja u Rwanda M23, harimo nuko abasirikare b'uyu mutwe barwanira uburenganzira bw'abaturage bavuga ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'abasirikare babo kandi bakambara ingofero z'urugamba zisa neza 100% nk'iz'igisirikare cy'u Rwanda. Isibye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imiryango mpuzamahanga irimo nk'ukurikiranira hafi uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uvuga ko bazi neza ko rwose nta gushidikanya ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abasirikare b'u Rwanda barenga 6,000. Hari n'ubwo mu gihe gishize kimwe mu bigo by'ubutasi bwa Amerika cyatangaje ko rwose cyabonye abasirikare b'u Rwanda muri Kongo. Nimba ubyibuka neza mu minsi yashize Human Rights Watch yongeye gutera itiku kuko iyongera kwirimbira rya gisirikare Kanombe, bavuga ko impamvu ari abasirikare benshi b'u Rwanda bakomeje gupfira mu mirwano yo muri Kongo. Nabwo kandi ngira ngo muracyabyibuka kuko itariki 20 Gashyantare mu mwaka wa 2025 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zafatiye ibihano General Retired James Kabarebe na Lawrence Kanyuka, umuvugizi mu rwego rwa politiki wa FCM 23. Icyo gihe General Retired James Kabarebe w'u Rwanda Amerika yamushinjaga kuba umuhuza ukomeye cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'umutwe wa M23. Si rimwe si na kabiri n'ubwa kenshi inzego zigiye zitandukanye mu buyobozi bwa Amerika n'ibihugu bigiye bitandukanye by'Iburayi bikomakomeye mu bya politike bitangaza ko byafatiye ibihano u Rwanda kubwo gushyigikira M23. Gusa ibyo byose u Rwanda rurabihakana, ndetse kuva ku itangiriro rwarabihakanaga. Sa nk'utekereza aka kantu witonze nta kikwirukansa. Ejo bundi ku tariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 i Washington DC White House kwa Trump, imbere y'isi yose Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda wongeyeho na Trump ubwe basinye amasezerano y'amahoro yo guhagarika imirwano no kongera guteza imbere amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri uwo mwanya bakimara gusinya, imirwano ahubwo yahise yongera imenekamo agapetroli, irongera iragurumana hagati ya FCM 23 n'ingabo za leta. Imirwano ahubwo ifata indi ntera itari yakagerwaho na mbere. Byanga bikunda niba ari imirwano koko basinyiye guhagarika, bisa nkaho ibyo bakoze icyo gihe byenda kwegera ubusa, ahubwo nibwo habaye imirwano ya nyayo yo kuvunana nta muwe zije muri iyo mirwano. Tutitaye kuba bararenze kuri aya masezerano, wibuka ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni umuntu ukunda kwirukanka mu bihugu by'ibihangange ku isi, akabipfukamira akagaragaza neza ko rwose yiteguye gutanga buri kimwe ngo ariko bamufashe gushyira hasi u Rwanda. Ubyumve neza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bya mbere bikize ku mutungo kamere kurenza ibindi ku isi, kuko ifite amabuye y'agaciro arimo nka diyama, koruta, cobalt, zahabu, tungsten n'andi menshi cyane, yose hamwe ahabwa agaciro ka trillion 24 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni agaciro kanini kuruta amavuta Amerika yakurikiye muri Venezuela. Bivuze ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaha yariyo yose zakururwa n'ubu butunzi. Trump akaba yagirana imikoranire ya hafi na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, akamuha ibuye ry'agaciro agacukura uko yishakiye rwose mpaka yijujuse, ariko nawe akamufasha gushyira hasi Perezida Paul Kagame ku buryo rwose ngo binashobotse Perezida Felix Antoine Tshisekedi yifuza yuko hakanakozwe operation nk'iriya yakozwe muri Venezuela. Muri bya bihugu bitatu birimo na Mexico Trump aherutse kuburira, icya kabiri ni Cuba. Isibye kuba Cuba ari ikirwa kinini mu nyanja ya Caribe, ya nyanja imwe n'ubundi irimo amaturutura abanyamerika banakoresheje binjira muri Venezuela. Kuri Cuba bisa nkaho operation nk'iriya yo gufata perezida wabo byanoroha kuruta gufata uwa Venezuela. Isibye kuba Cuba iherereye mu majyepfo ya Florida na Bahamas, Cuba impande zose izengurutswe n'inyanja ya Caribe, kandi umunyamerika mu mazi ku mato ye asa nk'aya hazaza arindwa mubi. Kuva na kera Uburusiya bukiri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet, inshuti yabo magara yahoze ari Cuba, na n'ubu iracyari Cuba, n'ejo hazaza zabikiri Cuba. Ibyabo byarenze ubucuti, bisa nkaho babaye abavandimwe. Indi